bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira halo guys, kembali lagi. Wih, bersama setan merah nih guys. Wah, setannya rek meneng wae iki. Bergerak. Yang jadi siapa ya? Elvan. Oh, Mas Elvan jadi setan merah. Setannya nggawa apa iki, Mas? Dan Nggawa pedang. Pedangnya gawe? membeli bocil. Oh, bocile sapa contohe? Arhen. Oh, Arhen. Terus ini ada Arhen. Halo, Hen. Wih, Arhen jadi apa ini ya? Tuh, Jadi apa? kalau Wah, bujang ganong. Bujang ganongnya lihat ke dong. Wih, bujang ganongnya apik tuh, Hen. Beli di mana ini? Beli di mana? Dipakai, Hen. Pakai, Hen. Wih, bujang ganongnya menakutkan. Adegan. Wih. ayo. Waduh. Duduk. Terus ini ada Mas Reksa. Wih, Mas Reksa jadi apa ini, Mas? Telur putih. Wah, telon putih. Bajunya putih, pakainya telon putih. Terus ada Dek Jihun. Halo, guys. Dek Jihun jadi barungan Kodok ngorek. kodok ngorek, Nek. Kali kodoknya warna apa, Dek? Kodoknya warna apa, Jihun? Oh, hijau, Jihun. Terus ada Mas Farizi. Guys, Wah, Mas Farizi pakai barungan. hitam. Wah, iya barungan hitam. Ada bu. Bajunya juga hitam. Pipitmu. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi barungan. Ular. Wah, Mas Hanif pakai ular. Ular apa, Mas? Kobre. Oh, ular kobra. Terus iki ada Mas Dava. Mas Dava jadi barungan. Singapura. Wah, singa besar. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal jadi barungan. Wah, singa kecil. Terus ada Devan. Wih, Devan pakai barungan apa, Van? Wah, Devan pakai hiu. Devan kelas berapa ya? Wah, kelas TK. Terus ada Mas Silo. Mas Silo jadi wah, telon merah. Ya, saiki Mas Silo. Karo Mas Reksa yo. Ya, Mas. Aku. Pagelaran Tridarak Putra Purbalagawa wonten ngasa panjenengan sadaya. Kalau menika mapan wonten ing Gunung Pedem Demangan Barat Sudarata. Budi kasang tuyung dening Kakang Gulo Happy Profesional Rias Penanting. Ingkang menapa diri panjenenganipun Ibu Nining Kecil saking Jigo Pendem Desa Arab Kecamatan Sumoroto. Setanane rek meneng wae to. Joget to setanane to. Ugi ngaturaken ugi manut dhumateng para kang nyuyung wonten ing adicara pagelaran Tridarak Tegal menika. Lulusan Amir Sani
Ya wes yo Mas. Saiki Mas Deva karo Mas Iqbal. Hen? Awas lu Arhan lu, awas lu. Astagfirullah, kadani ra. Bener kok Iqbal. Ayo le. Merem. Ayo Han, joget Han. Joget uga wae, ikut gak ikut? Iya. Iya. Wah iya bujang ganong kecil. Joget ae piye Han? Wah, iya sikile. Wah sikile apik. Joget ae apik. Gak iso. Jenenge Keri. Ini. Ora. Ya wes yo Mas Deva karo Mas Iqbal. Ya saiki Mas Devan. Terus Mas Hanif, Mas Farizi dan Dek Jihun. Wah, paro. Telusan. Jihun, aja cemberut. Ya Ahan duduk sana. Ahan duduk sana, duduk. Wah, kecil kabeh iki sing memakai kecil. Kene Devan. Devan kene perkantane. Abang wis tak dijak nemu deh. Tuku es bareng. Aku jajan karo Farizi bareng. Farizi. Ayo maju toh, masa baru ini diam. Kene Mas Deni prene. Yo wes yo duduk yo. An pakai pocong. Ayo Jihun. Oke guys. Oh Jihun kode.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.